Dia pun dengan Devi. Oh, tadi ni. This is going. Ngarang pun ni. Kawaju pemain ni nak week 6 jago week 6 kani da senya kani ga action na do senam arjar na do senam khat kande prawa so ter da la be ga do kani hau ni senam arjar onru ni ya kani ga football to I kat komoman katebetit ka jing sedang yong I to na do third division ter da to pogi second division pogi first division kau he do to na perdi kini division muro to ga super division kau kerchan na kigi wada khudi kam ga East Janjai Hill District Football League the hedging to wagi players kat kam ga jing yo yang nga hagini gi so san senam wakate betet yo darup her yo skeda da bon gi player ki wami nagani ga district yongi ki walai le ki football hi ku go lengba ka jing ya luti yoka bar kam jo ye I la ki saja Hill District Football Association nang ya ile chitomi lengba ka jing kre lang waki member yang ka action wo ye pumpoi ya kani ka level yang ka isantia Hill kat kam ka level go man heta Shillong Sport Association